Igitondo ciza kuri mwese, abandi tubahaye mwiriwe bivanye n'imigabane mutuyeho. Kuri mikro muri kumwe na Nkomezi James. Turahera mu karere k'iwacu Murenge ndetse n'utuza no kugaruka kuri territoire ya Warikare ahakomeje kuba intambara ikomeye. Rero tudatinze nuko uturere twose tw'Imurenge tubyutsa amahoro, haba mu Caminembwe abantu bari mu mutekano usesuye mu mihana yose tuwe ndetse n'ibirindiro byose byatwirwaneho bikikije cyangwa se bicunze akarere. Mikenke naho habyutse neza, nta kibazo gihari, umutekano urarinzwe. Tukiraho muri Mikenke nuko hari kuvugwa ko hagiye gufungurwa cyangwa se gutangira isoko. Ni mu gihe isoko y'akazi rimwe mu Mitamba inzira zakomeje kugorana, hakaba hari gushakishwa ubundi buryo bwakwegereza kari agace ka Mikenke isoko. Iyo nkuru nayo akaba ari inkuru ishimishije. Uturere twa Bogobogo, Rurambo, Indondo ya Bijombo naho habyutse neza kama kawaida, nta bitero babyukiyeho nubwo bari mu ihari igoye ariko bameze neza. Reka dukubitira Bujumbura ejo na kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2025 mu gihe cy'amasaha ya saa moya n'igice hari amakuru avuga ko hateraniye inama y'Abanyakagara yo gusenya no kumaraho icyitwa Gumino. Ayo makuru akomeza avuga ko impamvu nyamukuru yari iyo nama akaba ari ukumaraho cyangwa se akaba ari ukurema cyangwa gushinga parti politique iyobowe na Munigantama n'Amanyota. Tubabwire ko Bujumbura ari nkaho kuri headquarters z'Akagara zimukiye, ari nkaho kuri ubu headquarters z'Akagara zimukiye. Mu myaka ishize Akagara twakumvaga muri diaspora, yaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia ndetse n'ibindi bihugu, ariko kuri ubu ni nkaho bimuriye ofisi nkuru i Bujumbura. Usibye ko niyo ofisi ntayo bagira mashi, dore ko bose ari babishake bisambuke, nta buyobozi bagira. Kuyoborwa na Munigantama kino kitangaza kweli. Inama dutanga ku bwoko bwacu uri mu makambi impunzi mu gihugu cy'u Burundi, turabasanga mwe kwifatanya n'aba bagabo bahaguruke kurwanya umunyamurenge kuko ari umuvumo. Urubyiruko ruri Nyenkanda, Musasa, Bwageza n'ahandi turabasanga ngo niba mugikunda imurenge n'abanyamurenge mwirinda abo bagabo kubera ko bafite umugambi mubi wo kubashukisha utudolari kugira ngo muzaje kwica bene wanyu. Turabasaba ngo mubirinde, mubagendere kure. Reka rero twerekeze i Warikare ahavuga ibitero bikomeye bya FARDC ku birindiro bya M23 Nord Kivu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuwa kabiri ahari ejo tariki ya 28 mu kwezi kwa 10 2025. Imirwano ikaze yongeye kuba hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bazwi nka Wazalendo ndetse n'Abarundi bateye ibirindiro bya AFC M23 mu gace ka Kibati muri territoire ya Warikare, intara ya Nord Kivu. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba avuga ko FARDC na Wazalendo batangiye igitero mu masaha ya saa 12 za mu gitondo baturutse mu bice bya Miba na Muganzi bagamije kongera kugenzura Kibati, agace ya AFC M23 yafashe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Amasasu y'imbunda ziremereye yumvikanye kare cyane mu masaha y'igitondo. Abaturage batangira guhungira mu duce dutandukanye twari tugifite agahenge cyangwa se dutekanye. Abari hafi yaho imirwano yabereye bavuga ko amasasu yakomeje kumvikana mu masaha menshi y'amanywa ndetse n'ibisasu bikomeye byarashwe bigahitana benshi mu basivile batari bafite aho bahungira. Mu gihe imirwano ku butaka yari ikomeje, amakuru yizewe bavuga ko mu masaha ya saa 9 z'ijoro ingabo za leta Kinshasa zakoresheje drones mu gitero cagabwe ku birindiro bya M23 biherereye Muhanga hafi y'ahitwa Kashebere muri territoire ya Warikare. Ababonye utwo tudege two mu bwoko bwa drone tutagira abapilote bavuga ko zabanje kuguruka mu kirere ahagana mu masaha 7 z'ijoro mbere yuko zitangira kurasa ibisasu bikomeye byibasiye ibirindiro bya M23. Nta mibare iratangazwa y'abaguye muri ibyo bitero. Amakuru yemeza ko ico gitero gikomeye cyasize abatari bake harimo abasivili n'abasirikare bahitanywe n'ibyo bisasu. Ibitero by'indege zitagira abapilote bibaye ubwa kabiri mu gihe gito kingana n'amahinga 2. Leta ya Kinshasa yifashisha ikoranabuhanga mu rugamba rwo guhangana na M23. Ubuyobozi bwa AFC M23 mu biganiro biherutse kugirana
n'abanyamakuru bavuze ko bazasubiza igitero ku kindi mu gihe leta ya Kinshasa yabikomeje kubangamira cyangwa se kubagabaho ibitero. Binavuga ko M23 yagerageje kuzana ubwirinzi bw'ibitero by'ikoranabuhanga ariko FARDC ikomeje kubarusha imbaraga. Tukiri kuri ibyo bitero bya FARDC yateye ku bice AFC M23 igenzura, reka tunababwire ku itangazo AFC M23 yashize hanze aharejo tariki ya 28 z'ukwezi kw'icumi 2025, aho rigira riti Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 byamaganye bikomeye ibiri gukorwa na leta ya Kinshasa. Rivuga ko leta ya Congo yongeye kurenga ku masezerano y'agahenge igakoresha intwaro zikomeye ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu itangazo ryashizwe hagaragara ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 28 z'ukwezi kw'icumi 2025, ivuga ko ingabo za leta ya Congo zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo zagabye ibitero bikomeye ku baturage zikoresheje artillerie iremereye hamwe n'indege nto z'intambara arizo drones. Itangazo rivuga ko ibyo bitero byibasiye by'umwihariko ibice bituwe cyane birimo Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo n'utundi duce duherereye hafi aho. M23 ivuga ko ibi bitero byahitanye abana n'abagore kandi umubare w'abantu biciwe cyangwa bahunze uriko wiyongera uko amasaha agenda yigira imbere. Ihuriro ryamaganye iki gikorwa cy'ubugome buteguye, bivuga ko leta ya Kinshasa yirengagije inzira zose z'amahoro igahitamo urugamba rwibasira abaturage bayo. Ubutumwa nyamukuru AFC ishinja leta ya Congo gusenya ibyo biganiro byo gushaka cyangwa se kugarura amahoro ndetse no kugaba by'intambara ku baturage b'abanyekongo ubwabo. Mu magambo akomeye iri huriro rigira riti AFC M23 ivuga ko igomba kwirwanaho no kurengera abaturage b'abasivili ikoresheje uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo guhagarika ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi ikomeje gushinja leta ya Kinshasa. Iri tangazo ryasinyweho na Lawrence Kanyuka, umuyobozi ushinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo AFC M23, ryasohowe aharejo ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi 2025 mu mujyi wa Goma. Rero mugire amahoro y'Imana, mugire umunsi mwiza. Turakagaruka ni Kabara TV, tunabasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujya dukomeza tubane mu makuru akurikira.